welcome back các channel là welcome back cho hey anh rồi nội mẹ sản đến chỗ Aprilia launch Aprilia RS457 launch kan ma pero so mai lo mong kop mai mà sẽ các soi đủ cho sản đến hiện in mania i conference kal boral ta ka beki ka hemi manager trainee ta tel thei talo apoi ka ti khop maya i rest in peace RIP man beki ka zanin ti hian nom ve se anuam ti do khop maya apoi ka ti khop mai ka karon soi ma sadua chuan ko bike sa minan start vela ri pui hem khop mai rin se themo ri pui toro lu tok ani ni chuchak may refreshment dengan dong tua ni kalsan pakatnya tay boss po nama buat ate po nama amo na te nomni hi Aprilia RS457 kani kan walk around velok ni mo kuita soi lo the lo he chu R3 เนี่ยนั่งคอมพิวต์ดองเข้ามาให้โจ R3 กีฬารันนี่ใช้เงี้ยตีค่ะที่ตัวเต็นกันเราคัดสุกันลงไอ้ตัวตอนนี้ให้ที่มันที่ 4.6 เนี่ยหน่วยดีเลยสิงรุกเวลตาออนโรตินแค่มินอัตรอมเดียวอัตรอมเดียวหันไปไม่ละผมเสียจูอินเดียรามาเสียมาอินเดียรามาเรมโคมันนี่บางเห็นให้อัตรอมตาเนี่ยจูให้ดีไซน์เนี่ยแรกเห็นบิงตัวมุกข้างเลยให้มอยก็ทีนี่ดีไซน์นะจนสวยเซลล์เอ็งมาสวยเซลล์ตัวกันเลยเราดีไซน์จะมอยทอดตัวนี้จนให้การหันเอ็นงาจังกังขบแม่ใบขี้ไม่แบบนี้ไปเรียนดีอะไรเอาจังกังขบแม่เขาเราไม่กระดมเนี่ยดิสเพย์ก่อนมั้งส่วนอะไรโหมดตัวที่จะสั่งข้าวอมเวนสู่ traction control ที่เวลาที่ส่วน sport mode และ rain mode และนี่เนาะเปิดเทียมเสียแล้วไอ้ฮิตหมดกระจุอมนัวแล้วสปอร์ตโหมดตาเฮียนชิดทุ่มอมนี่สปอร์ตโหมดถึงว่าตัดตัวเฮียนมั้งโฟนคอลตัวหลักเห็นอีกสังกังเลยเนี่ยแบบฝรั่งตัวหลังเจ้าแบบengine temperature แต่หลังแบตเตอรี่แต่ servicing ที่แต่ถ้าเด็กเนื้อค่ะหลังแรกก็ได้ Bluetooth ผมบอกว่า connect ไปบอกกันมั้งสังกังครบเลยส่วนนี้มาฮิอาริดแล้ววะเฮจีจะสมสรีเวลันตานี่จ้ะอาริดมีเราจังชอบไหนส่วนกันเอ็นเลยให้เรามาให้นักเก็ตเอ็นลูกของนักเก็ตฮี USD รอนมั้งส่วนไบเบรฮอรอนมั้งบอกค่ะส่วนดิสให้มีดิสเพลย์พอฮีอาเลียนชอบไหมมอยต่างกันนี่ส่วนให้cái chỗ engine spec khi cả xe lúc tục là wa chuyện nè lúc si cái mà na cả plus point về cái kia lúc sau mà cái chỗ cái trang thiểm về cho nên engine thì xoay toàn khăn in double cylinder này double cylinder này chỗ aku chuan na bắt niom này chỗ mà aku chuan na bắt niom mang chỉ cả anh ta mà sẽ bắt hạt run lút ta phát hiện hay simple đó là xoay thiểm đá này cho nên hay mi BHP hi horsepower kan ti 48 vel nia chu sang khop mai hatiang ang bike India ma kan hmu thei ang china chuan 400cc chhovel anga chuan mo turu khop mai chak khop mai chuan in he kan en lenga headlight ti en le lokang headlight tu moi tia hemi DRL ran ti chuna eng reng chi kamo de hen ta DRL ran ti kan ta moi khop mai hemi color bi si moi ga tia chan chu hei Aprilia ti ga ti ran mo boss em kama le lok lo na chuan in hemi hi color hemi bi ki color chi thum aron thenga tuna hian chuan 칼친 돌이 엄청 보관해 좀 디스플레이 좋아하는 나한 아디로 되게 많아 bùi khóc này hay các mã sừng sừng đây các lần đấy mi đây cái này nó còn var hi này nó có var hi
thil color ren chu kan shet tur chu adum ani chuan a lang te zel ta avar ani chuan ron lang lian ta ni chu ma se kamita chuan avar hi moi ka ti lo zoka keima chuanin adum so moi ka ti zok tak man chu keima chuan hei hela hi kan en lenga a put dress si a nung da khop no mo sem nan sat lo khá lâu là về hey Aaron Kalan film design hi hemi Aprilia RSV4 ho kha a design a hen Aaron king vek me hei RSV4 ho po tet khan deuh ber me a moi khop mai wang me ma na kan lo dream thin kha Mizoram leilung a hen ti hian lo om tareng mai chunia ro pui ta kan hey 2004 chovel charisma te khatiang ho ron chua live han thing mai se cho hei cho lal lan mai king kan mai mo chuanin ama hi slipper clutch le assist current delta traction control hi chi sang ma traction control kan ti chu i ref thutta i ref thutta khatia a phiat tur control tu khatiang ka khan ta mo hey a quality hi azia ma a chan cho thì chưa hết tiền té cái enta này logo té hi mo chuan hemi hi ka du nem chu preload hi adjustable hi aron chom ma vek me hi preload adjust na hi amman am huwa chuanin he bai ka hian preload hemi ron adjust sei mo hemi hi ron chom hi poi mo lut tuk he hian amman le a thil ron chom hi a to lo kan tiang chu mo ka soi thiam dan bera chuan ti chu backlight hiện nè không backlight thì Batman này backlight cho mò ngồi mà chuan hàn soi xe nó tụt hi cái là soi xe nó tụt đeo khiกันhàn rong về mà sẽ soi xe nó tụt cái là top speed thì hay mi vai hồi sagara thì hồi nan test na hen 191 về clock thế sang khóc này cái tiếng nó sang cho nên top speed thì mò túi ta cái này chuan ngor ake ron chom hi Eurogrip hi Pro Torque Eurogrip Aprilia logo ron om tak na hi chatura nga yang steer radial ania nung le ma moi lu ka ka ot khop mai hay chứ ta cái này sports bike cả xong chuan he bike hi nia soi nu bike dang ne na compare lo thei lo ta le lama chuan a chan chu a market kha kan ngai to ve thau ngai ta hemi vaking phatur chu R3 hi ani deuh me tu na rei chuan amai ro chu kan soi to angin R3 ka chu assist hiam zong boka a technology yang zong a pon ni se a hiam zoka amana to zoka enge ma se hi enge performance a le a reliability atlo don empty hi la fiat ani big lawa bike tharan ni wang R3 chu om na rei to boka chu ani ta ni chuwang chuan thir tu te kha lei duin om chuan hei in nangmanin va bel chiang ola taka ti he ka soi du thina etia review chu a thal tuk na chungin amaro chu thil zona tam tak inon nei thina chan sen vek te ni lo thina le lama chuan khating ang kha showroom a hei en turom rang dona pahin da dona khal chin thei don boka khang zong zong kha in vakalanga in vazot donia chuan loan hian alak thei eng tiklai pon loan hi an ti theya ti kha ka soi non le do amai ro chu loan lak don hianin down payment te khangai ve thina 30% te khateng kha chu i bank dor dan zer kan on don wang chuan kha kan se don nia ari hi pui hem khop ma ha ari hum na ya double cylinder a chon pui ta kani traffic in how em long chu ma
Đây là cái đồ mi mi ấy nó cái này nào Yamaha Spy เนี่ยฉลาดดุยมาก ấy là gì 이거 누가 신어 đây con là con này Backlanders đây là hôi lỗ đây